Yeah. How many brother and sister do you have? Favorit? Oke. Thank you. Hirian sering jalan jadi katakan kebenaran yang ada di kabupaten Wajo. Telaga Biru. Ya, apa yang bisa dilihat di Telaga Biru? Ada kolam, ada tempat istirahat kayak makan. Oh ya. Tempat untuk kayak Gila? Ya, soalnya Telaga Biru lah lagi lah. Ya, kamu kenal di Wajo. Harus dulu. Sudah. How are you? Semuanya. I'm fine. Okay, fine. Can you introduce yourself to me? Can you introduce yourself to me? Siapa? Dan Mawati. Can you explain me about your daily activity?